sana nkethi tiaro kire mutegeri wa Meru TV tariki 5 cha mweri wa 3 mwaka eno yu turi wa 2026 na ntukuni ya Alhamisi wate weni akireteto chia Meru TV rukire kenda kumenyethia burabara kaunti ya Meru ome ya Meru na kinyanthigurune yetu yonthe ya Kenya tuthiatire ke mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ni wa mitamuthoni wa kiramana. Tukiambire ni chirikitie kuringa biongo bya ndeto methene yetu ya ndeto cia Meru TV rukiri ni atinende akari abagicigo mbunge getianie West bachumirite na kwirwo kunene aranende berigirite kumba kwithira bakiwata ugeni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ari yarigiri kumba kwithira kiliunga ntere ichi atiania kenda awite na mbere na kumba kwithira kiruria Mirandi Kathumba irathirite gita na mbere na igite na mbere ni thirikari nene ya gicigo mbunge Kimboi kana Bensunda urokuromba giti kya mujumbe gicigo mbunge getianie West na uritie Kithure Kindiki bethere bagike bakia witi na mbere na mbembere na nkuruki gutira agicigo mbunge kigikugunikana mitaratara Kathumba kumakiri thirikari nene na arakoneka ameneretie nene mubunge wa gicigo mbunge kinda gitari mutunga kiwa nende kuma thuro ti witi na mbere ethirite akireta rutereru rwatianie riboti ya mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturia wathirinja Osiasa Kimboi yaruye Kenya ritorengea Bensunda kumeshombo katika West noro kumere matete kwa bunge na neshombo kiu na ichumirite na komba kwithira kimenere bonene mubunge o kontoko John Kanywethe Mutunga twata constituency inge ito ankene nacio tigani isi nara itukuona barabara nkuruki ya inya itiekiri lami twata nara inge turigeni acio barabara cia lami no cio tamburuka ukauri atiri kaheshimiwa baba constituency ibeta kuromba mibango nini maendeleo ya Tanzania kana Uganda beta kuromba no thirikari netu enio mheshimiwa ibwe kubunene burabwithakia no ntumantu yara tukuona yakibwithikana ara kwa bandindi Nyoro kwa bagathoni wa Mushomba na constituency inge twina chia mheshimiwa ni ina barabara tambeche iba kuritana chungu ichi kuriaria itukuona na watirita akeyitia uturuira nkima kiare Kimboi wete na wengi bari mukuthabe kinya thukuru icigo mbunge kiukumana kiaramuka gitambira kumba kwithira gitamba kuo ai mheshimiwa weta antu muchiara kokie ubaruira muchere na nchu kwina ana batachoka thukuru no ntu bakwithira kwina kiaramu na bia kuria bitikwana nete kithirikari nene undiretete kuromba bia kuria kiri special programs ndaurwa chio ekwa niriku ndaurwa kithira ndi mheshimiwa ndawa ninte mheshimiwa ankoromba kura ibamba terabia kuria no nti obicine na mheshimiwa no atita eta kutorombera bia kuria nara ngwewe no kankumuona aikinya sikunyu na uno tingwe akurita endre indiari muno mheshimiwa nete special programs akarombere antu betu bia kuria at least gento kira kikawate lantu no ntu atiomba kuruira tianie yonde mbuire ke family areta muntu umwe bau bange bonde batiro imbi bakaria na ari betari mwe kiumia antu ko winge ithanda to chia kiumia ri na kuri na bari ya na muthia buru no ntu kithira mheshimiwa na tubwithiritie barabara chia lami chietu barabara ikethira itena marinya yontu chiena marinyao kithira mheshimiwa nenjite rwitianie yetu antu betu bakethira bakianda sukuma bakianda nyanya bakianda mboka na bakianda kinyempempe cia rui uti muntu yakwa attracted ikithanda ki mheshimiwa arambiririe kurumania Jumamosi chionde pira tukwenda no ntu budget no ikubwithwa na mbeche chietianie no ikwiya turienda kuona rui ithima bienji na water pans ibwithitwe turienda kuona barabara cia lami chietamburuka ya na kungi chio tamburuka tutikwenda kuona uchabukiwa kwa ya antu mana thiringi mana ya ile tiania yetu kamburio ukwawa imutongeria thiringi mana ya ile divide na miaka 5 ithiringi 20 unenkeri no ntu atiomba kwa tiania yonthe na abachokera ringi ndini antu beturio wibaruaira muchere na nchu mheshimiwa tutitiana na kwambiria na wewe mwaka ya 2026 na ani otwambiriria siasa na kuambiana mambo peupe tete gerio tumira antu betu buthuku ringi nkiripotira Meru TV kuma tiania mbetanda Muturia wathirinja
Ivoya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wathirinja no ntuboronu na njira ikinyanilite tugite na mbere bamwe batongeria aba muungano kana kiama kene ya New Dawn batongeretwe ni Kanana Nyaga na Kinyamugure Esther ibachumirite na kuoneka bakitharikirana ne mithika linturi na kumenere miario yawe irarombere kwithira akigikanu akiari yegibura kawira Mwangaza ombere kwithira kebebelua gitine bakimurombo mbe kwithira agichumire na kuweta umoko omwe kire barabombere kwithira bakiamukira milioni igana irabombere kwithira irarombere kwithira kiwecho bachangire kenda nende gutiira kawira Mwangaza akumba kwithira kebelua gitine ariwa nende bakwenda kumenya bo asenetazi bayo kubombere kwithira bakiambukira mbecha ikendo tira kawira akwebulua gitine ya gavana wa Meru. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Esther Nyaga na Mugurekana na bamwe ba memba ba gikundi kia giciesa kia New Dawn aja kaunti-ini ya Meru ni bamenerete miari ya mithika linturi iguru ria kwebirwo kwa wari gavana Kawira Mwangaza. Mithika okeja kuthwa nteto ici no kwaria ciama turienda withro wina list ucoke au media ni orari wina list ya tongeria bau no ora bajukaia mbeca no twire bajukaia mbeca baikiria baikirie MCAs baikirie senators kana president baikirie no ntoito kuona uzo no thiurunka kiugaga uria Kawira ageta na atibu otongerie ne itukuona Kawira tamana gitonge na gitikia governor Meru County indi atukwenda ukwira mithika kiu gitikio tiona kiu ugakiona ira view sasa ugwetha iaro kinyite na records ciaku na wamba bwaku turikwira ugonya gitike nyumba 10 Meru County utikiona ituje utongeria in every governance corruption ni erethira ya utongeria na mutongeria ora wethera ari corrupt atumba gwitithia nthiguru bwega bo twi kiria kira tukwenda kuri mbeca iwa kuga no thuranagia nkurukie milioni igana iji baruga twina yo turenda gwita kwa EACC ambirio musamo ni menjetire nonto orinde naraugire na kanywa kao ena ajukaia mbeca turenda kumenya ajukaia mbeca kumania kiri bao na ikitie mbeca iu kio na ikio tukwenda mwira me mbere itoigagwa rugutu igitara 2022 raswaga gitekia governor neta yanto mbeca kenda banenkera positions ira benda baru kachie iteja ke MCA ko it is true mithika rinturi ugwano eta yanto mbeca na inya corruption yeje ukwariria nyari awenga wagitine giaku nara ndene national ke inonto bwa mantu jau ko wiyo mantu jajerawa oturongo burio ugwo kaumira wire Meru wire Kenya nzima na wire nya ofisi cia anti corruption na EACC mbeca iu no ogwitetie no tuoni oro nenkere uringana na tongeria baba mithika linturi ni mutongeria otete kwa ni Meru kumana na rugono rwawe rwa giciasa wa Meru ba turenda kuga thinga tu agikinya na kinya mwanka wana ni mbeca iu baora ba kunenkaira kendo tigatwakira Meru na Meru yetu mithika rinturi angwenda okwira guti Mumeru mujinga mwankira thaici batu twina records ciaku nonto no kuona nuragereria kumira ikurikana inya kiumia gitithiri ria warungamite ke media waugogereria kuringira former governor Reverend Mutumanto Ethinkia thimu atijukaia thimu eku itukumenya Kawina grant cia giciasa na atongeria bangi nonto nuije guti no Mumeru agugwitikiria kona cionthe cia Meru nkuruki ni bamuritie kwa gavana Mutuma kanya kuritira Meru ngugi ukwenda gukuria kakwe mugembe omwiru kana mutune ukeja kwithura thaici ko kwenda kunyweria aria mwana mithika ukeja kwithura ura wina kyo imwigembe kakwe imwigembe kama uonge njoroge ugwe mithika gotibwo nonto guti utongeria mumturi ngaira mpe wendaga oririo ku benefit bwana mithika rinturi turenda kuria atiri mbeca iwo kuga no nenkero ne anto fulani bawitie na marietwa na oriuga bakunenkere mbeca kenda wenga governor wario kitine ko ikwanania ugwe wanenkairwa mbeca kenda usiswira position weja guchwa gitikia governor na ndi batu tukagwitikia atiana gitikia governor kwenda na utokiga wa manto jaku kwa reporter Meru TV kuma gishiko bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
Gerekana na ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi atongeri na aciari bacukuru ya Kithino Primary Comprehensive School nendi baciumiritie na kumeneria nene mubunge wa gicigo mbunge kikio kia South Imenti Shadrack Mwiti bakiwa na aremi akomba kwithira akimenyera witina mbere bo cukuru cia gicigo mbunge ki bakiwa na aremi kinya utumira bweya akigina ke NGCDF kira kio bakwithira gitengwa kendo tira cukuru cikomba kwithira cigiukire bakiwa nende bona muthuro ithurano twetete bakomba kwithira bakithura mutongeri onge uragatira kithomo rutere rwa South Imenti kibeta na mbere na kuthara oya tene ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma na bwatongeria baciari o amwe na arumi na bacukuru ya primary ya Kithino ni baumirite na kuthumbia bunene mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti ni kira baugite kioro gia cukuru iji ni kiomokere kwa ngurukie mieri kenda ethiri na bethira bakimenyithia obisi ya mujumbe indi mwanka na aru aturi gutitagaria bethirite bakijukia na igita ria kioro kiomokere ituone twaerwe report na twatumana twi arumina twauga ofisi ya mheshimiwa ni raithirio ni untu kwithera kwina kiti ya CDF NGCDF ya gutetheria rira kwina disaster mbeca ire itumba kwa withdrawn kire account cie ya withdrawn lilia kwina emergency jeje ire haya itwatumire mwarimu wetu na twaigua report ni ikinyira kwa CDF NGCDF na twaigua ofisi yawe ni ejirio aja Mbati mwanka thai jo ni mweri yue nana utingo geritwa tuoria mwarimu mantu a report yegie kioro akauotea nenkeri na gukira kuya kuuria mantu ja kioro kiu ja siasa engwa itura riri ni warning kwenda kunenkana kiri ofisi ya NGCDF. We are not from Resa God turi antu bakithino na na betu ibabatere kwewa treatment ire kunenkero mwana onge o South Imenti na mwana onge o Kenya nti kumenya mbeca iji indege igakombora ire irabatere kuthithia kioro giki kana imbi kathithia kioro giki kuma sinsi kiagwa kina mieri 8 na beto batumbite kumba kuba bagitetheka nontu kioro kikyo gionkana population skulu ni nene muno kila turatumaira ni ara na ndi bamwete ntuku 14 kwithira kithithiria na bakithino primary kioro na kuga ciathira boja ciari bakethira bakijukie tagaria regi siasa twanenkana 14 days kioro kiki arega kuthithwa arumina ina mbundi gikarande guru ethe atwete ansa ethe Kithino te party ya South Imenti atwire na tutikingi tukwenda akethe ate kanisa ya Catholic iria wendi bubwega iria sponsor the chukuru eje ana beto chukuru karinde kwethia yehingi ana nkigwa rurubono nene twina munene na kioro kia skuru ki report igitare nene na tutombeta kuthitherua nkuruki ni boritie gutarirwo ria mbeca cia emergency cia South Imenti cithirite igitumirwa na kuga nande mujumbe uju ga kuonania na aremi ni ngugi yawe buru ndenda kuria daktari no MP watu iria nomba kurobe national na international ntegwetekia kioro giki agikwenda international weterete gwita ku Obama weterete gwita America gwita kuromba utethio so with a few ones na respect ira tukwete munene kioro ki mbeca irio ya NGCDF twire gotithithia kana twire ninkuwa ndina kieba muno untu mwana akayiko gwaje inya tutemenyora iteitwa untu kioro ki kuma yokuthuka kina mieri kenda na mwanka thai ututethio tukona girikio tukoria ngugia munene ni iriku na tweri untu bravo karika skuru no bati kweja gutega ni untu neri na nde tweri tore aciari neri na itugitwe rurubone na mwanka thaiji tukarigwa 27 akeja utwira atia na Kithino primary te na kioro kiana nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma no ntubaribot na njira ikinyanireta na nkuru kino ntubotu ikira gatante Ndeto cia Meru TV rukirita na mbere na komba kwithira wituthiatira kinya kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na ututhiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda wita na mbere na komba kwithira ukiwata Ndeto kathumba warachi utunduka kathetune Kameru omeya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya ndene ndekete kuraya nkethira angichokera na mubango yo kumurika mangatheti na ngikurikaniru ari tubangite mantu kathumba
Gĩthũmba ara tukomba kwithira tukiwatanira na muyuthu kumenyekana ya Edwin ukuromba giti Anterechia Abothugusi Central na Kinyanchambe kumenyekana ya Kimathi Eric urani mwandiki wa yukuria ritho maturene tukethira tuna babele na tukethira tugete na mbere na kuthoma na kuruki kumenya mantu akathumba ita na mbere na ututhia tere nchokerete nyuma ndeka ite kuraya.